Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sangpuya. Advisory Chief Minister Puti Bisilal Vensungan Open Market Borrowings atanga thatin sum sarkar na puk chu budget da sani ati. Zirna sang zok hong tura thodun na National Institute of Technology NIT Mizoram le Indian Institute of Management Visakhapatnam ten anziak. Vice President Jagdip Dhankar chuan zirna chu sumdona nilovin khotang rongbolna ani ati. Maharashtra Inthan campaign ne meka Prime Minister Narendra Modi son a sarkar tram thumna chuan hmasona project cheng vebel chetam takman ahong le to ati. Advisor to Chief Minister Puti Bisilal Vensungan Open Market Borrowings atanga thatin sum sarkar na puk chu budget da sa thap ani ati. Akasfani palainen anin komna het huisen Puti Bisilal Vensunga chuan kumin chunga Leiba telova sum mu to chu cheng vebel che sangli samko pathum le noi samruk pasari aniati a budget estimate atanga za samthum pathum mu to aniati soini kumat tunang huna za samni pasari point pako pasari mu aniati a kumina chi atanga sarkar sum mu chu cheng vebel che sangni zere samthum pali le noi riat ni im be se zat atanga za samthum paret point pani pali mu aniati a Nikuma tunang huna khan be se za samthum paruk point panga pakhat moni atibok Puti Bisilal Vensunga chon sarkar kumkal meka sumpuk to za chu cheng vebel che sangkha chunga pariatan yati a sumpuk chu nikum aya atlem jok na cheng vebel che zariat chuang zet ani ti soin kumina April atanga September thangin sumlu atanga apung tlingkhom sarkar to za chu cheng vebel che za somko pariat no somni paku atling man ani ati Advisor Chief Minister chuan sarkarin paisa apuk chu mamo tharthut wanga puk nilovin sum huna narin adailo masona rural din turle leiba sumlu rulna turata na puk turaro manani ati a kumin chungim leiba sumlu cheng vebel che zili somrukle apung cheng vebel che zaruk pali rulna tur budget pasvek ani atibok rui hlole akai noi omlo narama indiaram siam tura malakna na samuk bharat abian Mizoram kalpui tura malatu tur Brahma Kumari Dr. Swapan Gupta chuan Mizoram rui hlo do an kalpui mek chu a hlotlin the abe se ti a ado dana riluput mangtha ka mihring rilru herrem chuan hmasona a thena be se ti Akasfani correspondent enkom na Dr. Swapan Gupta chuan state danga ma anu lak towa a hlotlin na an hmu to thin thu sein Mizoram chuna sa taka be pui thak ngai ni ti a Thalai te du zong le anril put mang thak apoi moti soin mitin te tanrual angai ani ati an malang na rin na le ngai to na solving na lam thupuya neya mala thinan ni ti soim nun dan sel choilara ataka nun pui thinan ni ati Mizoram me pui te churi hlo do malang na konga man sang sang te tangkai zo ka man thiam tum turin cha a ril ho do konga mala tu zong zong te po thatha lova phur taka thei top chuwa tanrual puya asom ani Dr. Sopan Gupta Soidanin rui hlo do ringot nilovin kong dang zonangai ti a rui hlo ti duna thinlung an putna beidon na harsan an to hriat pui apoi moti soim mitin ten hlimna an zon dan kongin anglova rui hlova hlimna an zon lo nan khotlanga the top chu angai ti a Dr. Sopan Gupta hi tuna hian GP Pan Institute of PGMER Professor of Neurology na thokmek ani To all the people of Mizoram, a drug-free Mizoram would go a long way in making your state number one state in the country. You are already number one in many things, in literacy, in discipline, in peace, in many good things. But this little change in drug-free campaign as a drug-free state would go a very long way in your success, in your growth. Best of luck to the people of Mizoram. Chiatlang konveng welfare le all NGO hoi hotin rui hlo do be pui chiatlang bazar kota tugin khan ne chanani a me pui kal khom ten veng chunga zu le rui hlo zor andulo zen lan tirani heuni konveng welfare committee chairman pual larem chunga na kai shuaya me pui kal khom ten rui hlo do na lam thuzia keng chungin an awrola khotang te nok tu zu le rui hlo zuar thin ten sima zor to lo tura andu thute zu le rui hlo ando zel don thute khotang en na Zalo chuan veng chung chu san tura an du thute ramle nam mel ma zu le ri hlo zuar an ma mo lo thute le sarkar phalo zuar du ta zuna taka sheman phu tu tein an awrwalani Saitol district election officer le SVEP nodal officer te bot chain VC house maite khuwa voters awareness
free health camp nei ani he huna hian in entir turakal khom te chu special summary revision san somni panga chunga electoral rola in zelu the ani ti le epic ti danglam ngai te tan mani BLO te hena dilna thelu thei ti hriatir ani a electoral roll chungchanga hriat tur poimo tak tak te in thil hriat ani bok National Institute of Technology NIT Mizoram le Indian Institute of Management IIM Visakhapatnam chuan ngani khan thodun na thung Memorandum of Understanding an ziak NIT Mizoram le IIM Visakhapatnam thodun na hnuai hian kumlizir Bachelor of Technology BTech le Master of Business Administration MBA kalpui ni dona NIT Mizoram BTech zilai te chon kumnga chungin an zilai pa ngai ba ka BTech kum thumna that ira tanga MBA zirtelim IIM Visakhapatnam atangin MBA degree ne theidon ani MOU hi ngani khan ziani a MOU zi hnu a hian NIT Mizoram le IIM Visakhapatnam ho tu te chon Governor le Chief Minister an hnu a MOU chungchang le malak na te an hrilani Anti-Corruption Bureau SCB le Aizawl Police Station na duty te chuan nimin khan Mizo Students Union President Samuel Zoram Thanpuya an mana nimin ve khan ko ta shoi ni in ko thu angin Central Jela dalu ani thudon danin SCB chuan Samuel Zoram Thanpuya hi sum teaching pen thu boy an mana chumi hnuwa Aizawl Police Station na duty ten mission ne vono mangami poisa chu sak thu boy an man vele bok Samuel Zoram Thanpuya hi nimin khan Aizawl District Court a shoi ngalani a ko thu angin Central Jela dalu ani thu boyan zelu na dan to chan te chu bail theilo ani thu donani bok SCB in MSU President Manchan hi kumsani somni pania Project Mizoram COVID-19 Relief Fund minga MSU General Headquarters in Health and Family Welfare Department kaltanga chengno somnga andon manani dane Myanmar ral kan te sel na konga boypui thin tu pol Chin Health Organization kaltanga MSU in damdole medical equipment sang le na tur sum an hu chengno sompanga sing kha sang thum zale somruk patni mandana thil fel hlela om ti mu chu ani a SCB chon complaint dongin sarkar chon kumin September ni ko khan preliminary inquiry ti phalna SCB pe a SCB preliminary inquiry report in chunga tarlan thila hiam thil fel hel om ti afin fi ani wangin regular case siam phalna SCB sarkar adil a sarkar phalna angin SCB police station a kumin October ni som pasir khan thu boy jelu ani Aizawl Police Station an man chana hian namdang company thok MSU pisa rengin vono manga poisa chu sak thu boy ani a hetil thanla hian Samuel Zoram Thanpuya MSU president ani to ani Chanchinthar hi akaswani Aizawl atanga puan ani AIR News YouTube channel le AIR News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar chialengai thlak thea da ani Vice President Jagdip Dhankar chuan zirna chu sum dona nilovin khotlang rong bolna ani ati Voina National Institute of Technology New Delhi Convocation Voilina hetui sein Vice President chuan zirbing le ngai tuna manna satatul thosoya ramchang kang din hun thleng turin heng he poimo hle ti a pudang kar chuan zirbing le ngai tuna thar man thiam lama ram din hun chuan khovel ram til ti thei te na podin hun sanga ada donani ati zirna in te chu hemilam konga an theina te pung zel turin acha bok ani Maharashtra Assembly in than campaign America Prime Minister Narendra Modi chuan a sarkar tram thumna chuan masona project cheng viable thetam takman ahong le to ati Voina Vidarbha hetui sein pumadi chuan heng masona project tam tak zinga hian Maharashtra mi turte po atelati a sarkar le puichon industry le masona rural ti changtun konga laching tu de tan the topin mala ti a Amravati ya textile park lian tak honani atipok महाराष्ट्र की सेवा का मेरे लिए सुख ही कुछ अलग है अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई है Chanchinthar cherti tomna na tlang pui Advisory Chief Minister Puti B Silal ven chungan open market borrowings atanga thatin sum sarkar na puk chu budget da sani ati zina sang jok hong tura thodun na National Institute of Technology NIT Mizoram le Indian Institute of Management Visakhapatnam tenan ziak Vice President Jagdip Dhankar chuan zirna chu sum dona nilovin khotlang rong bolna ani ati Maharashtra Assembly in than campaign America Prime Minister Narendra Modi chuan a sarkar tram thumna chuan masuna project cheng viable chetam takman ahong le to ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani